kumsang ni somni pathuma MLA INTHLANPUI LAWMNA ATANA electoral observer HOVIN SERCHHIPAH meeting nei ani Government Serchhip College CHUAN VAWIIN khanan kumsom nga na TLIN LAWMNA Serchhip AUDITORIUM an HMANG Serchhip District Chunga Department in HOTUTE MLA INTHLAN LAWMNA ATAN meeting an nei SAROA CHUAN permit leile CHUNGCHANG THUCHHUAH SIAM Serchhip bill network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR LAWNGAI kha anga chair to leldu lai VAWIIN Khan Mizoram Legislative Assembly INTHLANPUI LAWMNA ATAN in buat sa ina meeting poimo pulalzir moya electoral observer HOVIN SERCHHIPAH nei ani VAWIIN Khan Serchhip DC le DO ni bokpu David Althanthluang HOVIN KUMIN INTHLANPUI LAWMNA clear lok na le in buat sa ina tang meeting poimo tak chong ni nei ani a Election Commission of India tirin electoral roll observer pulalzir moi changte IAS chuan Serchhip district atloa meeting poimo tak nei ani pulalzir moi changte hova meeting a hian tun INTHLANPUI LAWMNA ATAN special summary revision nei mek chungchang ai to ho ni a October ni li a final roll hitlang zar ani ang electoral roll observer chuan democracy thataka kalzel theina tana poimo ber chu mi puiten an IO2 tur rorel ton thlan chhuah hi ni ti a chuin thlan chu athiang limanga ya khwale tui kumtling chin zong in vote an thak theinan electoral roll diktak buat sai chu ECI du dan ani a khwale tui ten an chan vo diktak an chan theinan voter tu te ma mai lo tur ti hi ECI thupui ani ti khotlang shwai tu te political party te MPF te le NGO sang shwai tu te chu khwale tui kumtling chin ten vote an nei ngei theinan an poimo hle ti a Mizoram chunga hian polling station munmal election ma chon tura kanin buat sei dan atachin le ti im Serchhipah po in buat sei na chatak an nei nia shia thu meeting a hian a soyeni Sarkar official te baka Serchhip sub headquarters YME MHEP MPF political party sang IO tile MGA shwai tu te he meeting a hian an tela electoral roll chungchang shiat bel du an nei tile shiat thiam lo lai omte in shilfiana hun an mangzui ngalani Government Serchhip College CHUAN VAWIIN khanan kumsom nga TLIN LAWMNA Serchhip AUDITORIUM an manga hehuna hian pulal du amah bial to MLA CHUAN khwalian dina manpui Government Serchhip College Golden Jubilee LAWMNA hun hi voin chomadar som le minute som panga changkhan manchan ni im dar kuang wakin bultan ani a upawanal chunga associate professor loni to in hun serman zo nu in principal pusi laldin tluangan in LAWMNA thu soini he hun khwalian nia manpui tu bial to MLA pulal du ama chuan thu soin college bultan na a hon na chief minister PA in atel thule college bultan tu ten pek na le malak na fak om ati thu soya bultan natlom takin a grade hial ani thei chu lom om ati thule college principal le thok tu ten pek na awang ani thu soya din mun sang tak ani ilaya college in minimum teaching staff ani zo tamang lo chu poi ati thule a grade ani na anvon zui lo a lo thu soi bok college po zoi chang chawangin zirlai te po zirna konga zoi ya chang chaw tur anni thule exam dona zir ngek lova kumbule chang zoi ya zir thin turina cha an zirlai ngai poimo ber turle thildang chu apatni na da thiam turina cha a chin chhuwa ka kan zir pe lo thin hi namdang kan tluk lo na ni a time management kan thiam ngai ni ti asoi zel na pudu chuan kongshang shanga mi ti ai thiam bik chabik kan nivek theilo ni po in mi pa ngai ti ang ti in mi pa ngai ni itumang uti a mi pa ngai ruang hi kong si ran char ngai lo mi pa ngai an odi ngai lo ti in zirna apoimo rwalin kan vain kan hlotling don lova hlotlin theina kong dang tam takalom ti shereng turina cha zirlai te chu an din huna lung oin engpot thok se achaber ni tum turina cha bok Serchhip Auditorium Government Serchhip College Golden Jubilee LAWMNA hian Golden Jubilee Organizing Committee report Pusil Ramliana Assistant Professor le Secretary Jubilee Organizing Committee ni bok nena tringai thakani a College Chanchin Pukelal Rinchana Assistant Professor nena tringai thakani boka Higher Technical Department IOA he hun manpui tu Dr. Lel Thansang fan ai
Joint Director Nena Changin Thusoi ngai thla kani bok he huna ve khian college principal lo ni to te nena choi moina thil pek hlan ani a puri kilal sang zwala associate professor in lom thu soin a hun khat na hi kharani chonhulama alumni IO in Puvanel Chanchin Shil Moya president government Serchhip college alumni in thu soya chonhulam hun manna hian government Serchhip college atanga rank holder lo ni to mi somni panga te nena choi moina hlan ani bok chonhudar thumle chanve khan college mun ma a government Serchhip college pa ka hun manzui le ni im he huna hian pusilal din tluanga principal chuan golden jubilee policyam jubilee fountain honga golden jubilee lado cham na hun man ani bok tlaya jubilee pual roi buat sai chukil ho ani government Serchhip college hi kumsang kha zakwa samsari pathum ungas ni somni panga a Serchhip le chiatlang in kar mi pui tangrualin an dinani a managing board roi tu le member te chu president puthang chuanga Serchhip vice president pulal ban chiatlang secretary pu es thang moya Serchhip assistant secretary pulian chunga Serchhip treasurer pusi rozing Serchhip financial secretary puro ming thanga chiatlang teni im ani ba ka hian board member panga an ombok ani college jintir hian Serchhip town hall a class nei chinani a kumsang kha zakwa samsari paruk July tha tuna college omna new Serchhip campus a hian insonani kumsang kha zakwa somriat pali November ni khata Serchhip college chu deficit status a hlan kai ni a kumsang kha zakwa somriat pakwa a sarkar hlan kai ani le a heta tang hian government Serchhip college ti aloni ta ani tundin huna government Serchhip college a hian thok tu teaching staff somnga le non teaching staff som panga le zirlai zali somsari paruk anum me kani Vain ve khan Serchhip district chunga department in HOTUTE ko KUMIN INTHLAN tura chataka vote thakani theidan tur soipui anni Vain Khan DC meeting hall a Serchhip district chunga department in head of office te ko common ni a Serchhip district chunga polling station somriat pariat Serchhip assembly constituency a somni pakwa tuikum assembly constituency a somthum pahni le rangturzo assembly constituency a somni pasari a oma heng polling station a te hian ECI ina phut ang voter ten thataka vote an thak theina tura mamo sang a om kimem ti soi howani sector officer ten heng polling station zong hitlo chuak to im report an thelu to a heng report an thelu te tang hian polling station tina inkalpo na konga tha MT te tuile por supply au MT te wheelchair mangte ta na kalna to ramp au MT te in biak po na cell phone network a chato MT te le poimo dang ten soi howani polling station somriat pariat zing somriat hi school ni im abak pariat hi community hall ani a avai hian amun ma hi sarkarin apom vek to a voter ten harsat na umlawat luang taka vote an thak theinan in buat saina kalpui ani INTHLANPUI chunga Central Armed Police Force le State Police te riana tur po ruwa man ni im heng muna te hian tuile por supply thatok tak petura ruwa man na siamani bok Serchhip Autorexo Owners Association CHUAN permit leile shal CHUNGCHANG HETIANG hen THUCHHUAH SIAM an THUCHHUAH CHUAN meni som panga sang ni somni pathuma Serchhip DC kai shwaina a Serchhip alir thei khal tu pol sang te consumer tele MGA meeting CHUAN Serchhip town a hian Autorexo permit hi tundin huna CHUAN kan mobil to lo hle nia kan shiat le kan pomtlan vek lain tuna hian somli lai mai pek chwa le ani dona hemi hian ashin chwa tur chu permit momo vaklo mi engamaza tin an mule ngei dona chumi chuman to tak takin shal an tumle ngei dona ni ezona tan mangdu tak ten an mu theilo laya momo vaklo shal sumatan mangle mai tur ten an mule mai chin he Serchhip Autorexo Owners Association CHUAN poyati hle in tundin muna CHUAN Serchhip population chutin kum engomati chung chu kan mobil to lo hle a ezona tan mang tak tu te tan harsat na athlen ngei dona an shiat thu an soibok SAROA CHUAN tundin muna hian Autorexo regular taka service hi za chuang anom thule anin tram chwa lek to thuan soya hetia sarkarin permit aron pe chuak le cheu mai hi chungko chomnan mangte tan chuan aluhai thak le a hetianga mithil ti thei zok nia shiat ten ol samzoka permit an neya manto tak an shal le chin hian Autorexo manga ezong mek le ezon nana mantum mek momo tak ti tan harsat na thlen china wangin
permit leile shal hidan phallo nima se athen reng tho wangin association in anti theitok nia sia im arethi control mai tha anti thutar langin permit le rengin cheng sing khat ai to lo le tur le sing khat ai sang le chu Serchhip Autorexo Owners Association a member amni theidon lo THUCHHUAH hian antar langani Nimin Khan North East Initiative Development Agency NEIDA chuan kholai lunga vok vultu te tan damdoi thlonin ansem North East Initiative Development Agency NEIDA chuan kholai lung khwa vok vultu mi za som paruk tenen income ho na hun mangim he huna hian NEIDA account manager Mr. Silu le accountant admins Mr. J Sangte ten farming lama chanlak dan tur ten soipuya Mr. Jacob LALRINAWMA'N District Program Officer in Ran and Call Dan CHUNGCHANG zirtirna peboka training a kaltinena hian random doi chang pe kan nibok chonhun lama NEIDA ta to trust Serchhip noi serchhum na an malak na endikle anibok Serchhip District Borsapu David LALRINAWMA'N Competent Authority of Land Authority chuan National Highway 54 kong la izauna ta na compensation lato in la chat lo te chu eviction notice pe in chat ngal turin a shiatir Section 3E sub number 1 of the National Highway Act 1956 in asoy angin Competent Authority for Land Acquisition Serchhip District chuan ram nei tu te chu ni somruk chung chuak turin lekha memo number B 17011/1/2018 DC Serchhip 298 August ni somni pakwa sang ni som pakwa mangim THUCHHUAH Serchhip District chunga National Highway 54 aizol tutui pangkong lai zauna ta na compensation la to te chu anin thia turin thupek July ni riat sang hi somni pathum le July ni somni pasari sang hi somni pathuma Competent Authority for Land Acquisition chuan alo chua non le to a Order number K 12011/15/2021 DC Serchhip Volume 1 July ni somni pasari sang ni somni pathumin asoi angim magistrate le police te chuan amuna kalin an enfia boka enfia ni lai thinga in la thiat lo te chu ni som chunga thiat tura sia tir halvek amni tin he ni som chung hian an thiat ngeyem ti chu Anko Village Council kaltlangin vilzui rengani a National Highway branch te chuan phone call in compensation la tu te chu an chia le chia lo an ngai ven zui reng bok ani heti chunga sarkar thupek zom du lo in chia du lo le chuasan du lo te chu Section 3E sub number 2 of the National Highway Act 1956 in thunei na pek angim Competent Authority for Land Acquisition chuan ma aladonani he thupek an chua chang hian an in la chia lo chu chiat ngal tura chia tiran ni a he thupek zom du lo te chu Section 188 of Indian Penal Code mangim thuboi siam sak an ni ang Kumsang ni somni pakhata Serchhip District Hospital a naw nei tur meiche pakhat le afashin boral thu a GOVT High Court chuan sarkar chu zangna dom na cheng noi nga peturin ati December ni khatsang ni somni pakhat khan Khozol District ATLANPUI kho ami malsom kimi kumsomli chu Serchhip District Hospital a hian naw nei tur admit ani a malsom kimi hian a malamin anaw pai pali lo chiat to im December ni thumsang hi somni pakhat khan fa mi pa chu thisa in a shinga fa ashin no darkar ni vela thisen put na sa wangim malsom kimi po hi aboral zui vele bok ani he thil thleng chungchang hi social media lama te thedar ani nu a chui chian na nei ni im khatilai Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek chu magisterial inquiry la turati ani a ni somthum chung report the lu turati ani nu a report hi the lu tim medical thilte ani awangim helama mithiam te chu endik turim arota hi civil hospital aizola no panglam thiam le mechelam thiam doctor ten an enfia le a Pimal som kimi pasal puzai than kiman zang na dom na adil chu sarkarim nikum me tha khan anol sak bok ani thudon danin zang na dom na an dil nol sak ani nu a puzai than kima hi korta kalim GOVT High Court aizol bench chuan tun thani kwa khan thutluk na siama Justice Nelson Sailo chuan sarkar dam do ina anupui le anfapathi chungchang azang na dom na chengwai nga peturin sarkar chu shiatira chengwai nga chang hian chengwai thum chu anupui sun tak pimal som kiminena anfapa kumriat mi tan fixed deposit kum atlin ma da shan ani ang
court chuan damdawi ina thok nurse tele doctor te chu an film khur tok lo nia soim nimhlum doctor awm lo wang le he damdawi ina tho hian ama thakhat leka nau pianga thi to wangin film khur le zwal turan ni bok atibok SERCHHIPAH Excise and Narcotics Department chuanin laizan khan thenzo le SERCHHIP in kara rakzu liter zanga le hemika inhnoya hian mi pathum le lir then man SERCHHIPAH Excise and Narcotics Department te hian nizan masa darsom pakhat le minute somvel khan SERCHHIP le thenzo in kar SERCHHIP daya mual vomlui korbula heng rakzu te hi an mana heng zuron keng tu te hian phunchong atanga keng amni ti soim na thiala pek tur ni nan soi heng rakzu te polithina liter som zela da im heng te hi sathaipa khungle ani a awai hian liter zanga ni in polythene somnga a da ani heng zu kai hnoya hian lal chan hi makum som ni pakwa lalom ki makum som pariat le silal biak thang kum somnga paruk te man ni im anwai hian phunchong mel ria ta cheng ni in anin soya zupurna ta na man ikovan po man ni im MLP Act 2019 NEIH thuboi SIAM sakni in nimin khan SERCHHIP District Court ta shwai ngal tura boy pui ani a heng rakzu ron keng tu te hian liter som phun pakhathi chengsang khat zanga manvel ani thuan soyani Minister Engineer LALRINAWMA'N abial chung tuikum bialan hatho chen khata hmuna kalin enfia nimin khan Social Welfare Minister Engineer LALRINAWMA chuan abial chung mason na tho sang hmuna kalin khotlang shwai tu tenen an enho Engineer LALRINAWMA chuan khochung mason na le thil thar nei te chu alom pui thu soim nei turil rupu chunga thataka enkol turin khomi pui te cha wantlang mun ma te le zirna im te chu enkol tha a dimdoi tura cha in a enkol zui zel na khotlang mi pui ten mo phurna sang tak an nei ti she turin a foini Minister chuan khotlang mi pui ten a hne na an du le mamo sang an thlen te chu thei top chua puya malak pui zela tum thu soi bok ani Engineer LALRINAWMA'N voina bial chung na tho a en te hi Darlong Khua Middle School Building sakmek te Tlungvel Khua High School le Primary School Building sakmek te Mualpui CHUNGCHIP khel mual te Thentlang Middle School sakmek te le Selhau Khua Community Hall le Middle School sakna muntur lai na tho mek te ni a heng na te hi PMAAGY sasi le MLA fund manga tho te anni Minister hi khotlang shwai tu te GSA te le school zirtir tu ten lodong sungin an troi omani Katizong ka chanchinthar kan puan thei te chu ni e